Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ba ka Dorbar Shnong Mukroh Pyllun, kabaladap rai ha Dorbar Pyllun kabalalong ha handai tarik kelalingkot arhajar arpusan, balarai ban boycott ya ke MDC election sya ke Jhadc, halor kinong rim ba ka sorkar kala le kumane kijing bat kijing le jubor jong ka Shnong, hakibor ka KAAC Assam, hadian ba kinong yalam Shnong kiladap ban letbu ya ka shithi jing pentip, sya Deputy Commissioner ka West Jhadc Hills District Jowai, manaka shpau tarik kelalingkot arhajar arpusan, kaladon kejing persyang nak liang ke sorkar bandon kejing akran lingba kibor ke district administration bat hanin ke sengi ke shipau tarik ke lalingkot arja arpesan lingba uba GH pasa MCS executive magistrate ulawan banyakran berkinong Shnong ke Mukroh lingba ke Dorbar Pyllun banyakran berkinong Shnong barban kerpat ban Weng no yakani ke Boycott hadin kejing kula lingba kejing tho kata ban bu no shisendan ya ke border police outpost haka jaka ba Shnong kala ang nuat ban bu balakula ru ban Weng no ekijing ke Shnong baladap ru ban penmi ya ke notice lingba Deputy Commissioner ke West Jhadc Hills District ban penlong biang ya ke jinglang ban kran shu ekijing ke Shnong ke banlong haka 800 tarik rempang arja arpesan Mukroh halor kini kejing kula lingba kejing tho ka Dorbar Shnong Mukroh Pyllun dakawai ke sur jong upat ba lai railang ban Weng no ban boycott ya ke election MDC arja arpesan